Kristu inkosi. Uyabusa. Sibonge kakhulu bazalwane. Isifundweni sethu sekuqala lesimiselo lesuku lanamuhla. Encwadini ya Ezekiel, Old Testament chapter 7 verse 10 kuya 27. Ezekiel chapter 7 verse 10 to 27. Lilanga selilapha selifikile, imbubhiso seyehlile, indvuku seyihlumile, utidla kwachakaza, budlwangudlwangu sebukhule baba indvuku ekujezisa bubi, kute namunye loyawusala angajeziswa kulabo bantu, kute namunye kuleso sicumbi, kute loyawusala ebunjingeni nebukhosi babo. Sikhathi sesifikile, lilanga selikhona, lolo lothengako akangajabuli, nalo lothengisako angajabuli, ngoba lulaka lusetikwaso sonke lesicumbi. Umthengi angeke aphindze abuyele ngiloko lakuthengisile. Yingci nasaphila bobabili ngobe umbono macondzana naso sonke sicumbu ngeke uhlehlisele nyuvana. Ngenxa yetono tabo, kute namunye wabo loyawuphephisa kuphila kwakhe. Nome bakhalisa licilongo, batilungiselele ngako konke, kute namunye loyawuya emphini, ngobe lulaka lwami lusetikwe sicumbi sonke. Bazalwane, njengoba sibona lana encwadzini yesifundweni sethu sekuqala la, uNkulunkulu ukhuluma ilaka lakhe kubantwana baka-Israyeli. uNkulunkulu uyitolo namhlanje naphakathe, utethembiso takhe tingekho amente. La kule ncwadzi yemprofeti Ezekiel kukhulunywa ngokuthi kuningi lebekungabonakala ukuthi bamukaba konje nje ukuthi kuyawuba njengoba kube njalo, kuvele kube njalo bazalwane. Noma bakhalisa licilongo, batilungiselele ngako konke, kude namunye loyawubuya emphini, ngobe lulaka lwami lusetukwalesicumbi sonke. Masichubeka verse number 15. Ngephandle inkemba ngekhatsi sifo lesibulalanayo, nendlala labo labasemaphandleni bayakufa ngenkemba, nalabo labasedolobheni bayawudliwa indlala nesifo lesibulalanayo. Bonke labasele labaphunyulile bayawuba setintsabeni, babubule njengematuba asetihosheni mulowo ngenxa yetono tabo. Tonke tandla tiyawube ticeka, nemadvolo onke ayawugedlepela, bayawukwembatsa emasaka bagcokiswe lusizi, buso babo bonke buyakwembatsa emahloni, netinhloko tabo bonke tiyawugulwa. Bayawulahla isiliva yabo etitaladini, negolide yabo iyawuba yindvo lengcolile lengenamsebenzi. Isiliva negolide yabo ingeke ikhone kubasinzisa ngelilanga lelulaka lwasimakathe, ingeke ikwesuthise kulamba kwabo, futhi bangeke batigcwalise tisu tabo ngayo, ngobe ngiyo lebende bakhubatela baze bangena esonweni. Bazalwane, la sisayihla ngesifundvo sethu sibona uNkulunkulu maseka pronounce ukuthi kuyawuba njani, nanoba kungaba igolide yabo nesiliva yabo ngeke basebentele.
kuningi bengikhumbula nje umshumeli masakhuluma ngendzaba yemagugu ama-treasures ukuthi nala ma-treasures lana ngibona ngazuthi le ndzaba yema-treasures mase lulaka la uNkulunkulu mase livele nje sekuthiwa vele uNkulunkulu bayojeziswa angeke basebentele ngeke wona lama-treasures abasebentise ungatholakala ukuthi mhlawumbe ubonakala ukuthi siyacokelela sisaphila konje nje lokho lesimisebenzini konje uNkulunkulu mase kabeke nje isikhathi sakhe sekuthi ujeziswa kwakhe kuyawufika nje ngeke kwasebenzela konke lokho lokuyasebenzela ukuthi sente lokulunga phambi kwemehla kaNkulunkulu nekuthi sihambe ngekwensambo yaNkulunkulu bazalwane babetigabatisa ngetimvunulo babetigabatisa ngetimvunulo tabo nangekwekugaba kwabo lokuhle laba bekusebentisa ekubumbeni kwabo letithixo tabo letisinengiso netitfombe letingenamsebenzi ngako-ke ngiyawutigucula ngitende tingcole tingabi namsebenzi ngiyawukunikela konke kube yimphango yebetive nentfo lephangwe ngulababi bemhlaba futhi bayakungcolisa bazalwane uNkulunkulu la sisachubeka nesifundo sethu indzaba etithixo solo yayikhondema lelive solo uNkulunkulu is-jealous God solo siyabona ukuthi indzaba etithixo ngila vele nala kule ncwadi ya-Ezekiel solo uNkulunkulu vele uyayihlaba bazalwane kakhulu ngiyawubafulathela nabo bayawuyonakalisa lendzawo yami leligugu kangaka bosidlani bayawungena ngekhasi kuyo bayingcolise lungisani tinketane ngobe lelive ligcwele kugobhoda kwengadi nelidolobha ligcwele budlwangudlwangu ngiyawuletha tive letimbi kakhulu ukuthi titewuthatha tindlu tabo ngiyawucedza kutigabatisa kwalabanemandla netindzawo tabo lekuthiwa tingcwele tiyawungcoliswa nakufika kwesaba bayawufuna kuthula kodwa abayekuthola kuyawufika sigemegeme etikwesigemegeme nemahemheme etikwemahemheme bayakwetama kutfola sembulu kubaprofethi kulahleke nemfundiso yemtsetfo kumpristi kuphele neteluleko talabadzala inkhosi iyawulila sikhulu sembase kujapa netandla tebantfu eveni tiyawukuchachatela ngiyawubaphatsa njengalokufanele kutiphatsa kwabo ngibehlulele njengekwemitsetfo yabo ngulapho-ke bayawungati kona ukuthi mini ngingusimakathe bazalwane isimakathe la uNkulunkulu uvela ajabhile ngalebekwentiwa ngabantu bakhe la e-Israyeli kanjalo bazalwane kwangathi singabuka ukuthi sinesipho siyini lesinazo uNkulunkulu singikhonda ngalokufanele yini asikhonde tithixo asinani sihamba ngokwelive lakhe sibheka lapho isifundo sesibili bazalwane lesi sengathini yeMahebheru 6 verse 13 to 20 ngesikhathi uNkulunkulu ethembisa Abraham bekude labemkhulu kunaye labengamfunga ngako-ke watifunga yena mathupha wathi ngiyawukubusisa nikukubusisa ngikwanzise nekukwanzisa bazalwane kwangathi singabuka nje ukuthi sisakhona uNkulunkulu noma sikhuluma kune-trend yokuthi ulomunye mhlawumbe umvathi ngafunga babelo babo umangale ukuthi ngoba na-Abraham yena kube bekangekho lo babo ngoba Abraham naye
wakhona kungafungi ngayo. Siyafundiseka bazalwane kakhulu lesifundvo sesibili. Ngive ngithiniseka kakhulu nje la. Abraham wabeketela. Ngakho-ke wemukela sithembiso. Nangabe umuntu afunga usebenzisa libito lalomunye. Bazalwane ngitsindwa ngilelo humusho lesingisi lana ngisithi mangifunda kulayo incwadi yamaHebheru kuyona le ncwadi le akusinje ku le patience ikhuluma ngisi patience ibringa iendurance akusiko nje kubeketela. Sithola ukuthi kubeketela kunalomvuzo lomuhle lophuma kulenza bekubeketela. Ngitsindwe kakhulu ngumshumali wethu uNkosikade emalangeni. Maka khuluma ngendzaba yebeketela ito. Kwangathi uNkulunkulu usinsa kakhulu ngendzaba yebeketela bazalwane. Indzaba yebeketela kwangazi ukuthi inemvuzo lomuhle ngoba la lihumusho lami lithi lihumusho lami litfolakala lapha ngendzaba yebeketela regarding indzaba yebeketela lithi, and so after he had patiently endured, he obtained the promise. Patiently endured, he obtained the promise. Kuhle kubeketela bazalwane masakhonda uNkulunkulu ngoba siyathola lesikufunako njengoba Abraham abeketela naye wathola. Nangabe umuntu afunga usebenzisa libito lalomunye lomkhulu kunaye. Sifungo siyaqinisa siqedze kuphikisana kwebantu. Kulabo labafanele kwemukela lokho kwakuthenjisiwe. uNkulunkulu watimisela ukukhanyisa kahle ukuthi yena ngeke ayiguqule injongo yakhe. Ngiko-ke aqinisa sethembiso takhe ngokufunga. Ngakho-ke uNkulunkulu wesebenzisa tintfo letimbili langeke aguquke kuto, sethembiso nesifungo. Thineke sesithole kuphepha kuye kufanele sibe nekukhathateka lokukhulu. Siphutfume leli themba leselibekwe embi kwethu. Leli lemiphefumulo yethu linjengesimo semkhumbi, linjengesimiso semkhumbi, lisiphephelo lesiqinile. Lingenisana ngekhasi kwesihenqo endzaweni lengcwele lapho Jesu angena khona njengemvulo wendlela lomele thina waba ngumkristu lomkhulu loyo uhlala akhona phakathe naphakathe ngokuma kwamethe